kalau buat orang sepona dipaksa dengan laki-laki yang tidak ia cintai, akankah zaman Siti Nurbaya akan kembali dalam dunia nyata, dalam fakta? Nih bini kata kita dipaksa sang sepona sampai Pak Kabit malam jatuh lagi ya kasih lagi nah iya mbak jengkot anu sama teman bagaimana kok dia bisa kepada laki-laki aja jauh hari dulu orang ngetok lagi Narosati ya mau tak dulu ada tanah duaan ya depan aku banyak abisnya pola juta wah ya kentong main dari bayi kumpul salah lagi ya gampang katanya apa mbak cangkok lakukan dia sementing dikit saya lagi beri saya lagi dikit ya unggahan laku mari beri laku kok saya anak saya terang lagi nak terus terang kok diam aja udah iya ya pak ya nah oleh semalam nah sama datang atau om saya lihat atau ombak nah atau masih beri om sampai telokan yang degen sama lemar lah bila lakuna sembak dan datang boleh dar balik kok terasa selaki saja kau baca selaki itu selalu terlang benar aduh lama coba anu pak minah dar rumah tidak kaje udah gak telang kebersama lemar tapi jangan begitu salah macam memperapun kita atau kerasana ingin tengok kerasana hadirin berbahagia sekarang itu pola sekitar Bupati Madrid Tenggola mewakili Masjid Al-Safarga mengucapkan syukur jazilah syukur jazilah matras kelakon atas stage kegiatan para jurnalis stage sehingga nambah hal-hal seperti yang petani tak langsung hanya mensapora sesubung batas sepon saya cepat orang yang sampang kapakong abangan tanah buana kerapa itu untuk matras kelakon atas stage dah rabuna orang lopota anyo anak saporana petani Tenggola selekor dua kalau berselekor disentung berdeka porang man berdeka pusuk orang asap tak lakong anjing sapara waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin amin khiyari ummati wasalna ila ummati wasalna ila istamir al-sinatana bi matahihi wa nasrati wahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa mitna ala hubbihi wa jama'ati Allahumma dakhilna ma'ahu al-jannata fa innahu awwadu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwadu ma yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil-a'la'i wa tarhamuha Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna min al-mu'minin amin اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بمائك اللهم إنه سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تعرفوا من ثواب هذه الساعة بفضلها اللهم ارحمنا إذا كنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على مماتكه اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول وختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اقنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه ودا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بارك الله لكل منهما في ذائبه وجمع معه بخير اللهم اجمع بينهما مودة ورحمة اللهم بفضلك عمانا وبلطفك حبانا واجعل هذا العبد مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وحساما واكفيهما مؤنة الدنيا والآخرة واكفيهما مؤنة الدنيا والآخرة
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين dalam rangka acara pernikahan Nindya Ilisa bersama Ahmad Sinal bersama Bapak Lisa atau Muhammad Zainal Abidin Labid live belum habis live 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 YouTube YouTube keluar aja keluar aja ngancel ini mungkin baik gua nu poin jila oleh langsung ngancel langsung dari bawah melor melarat sejen mah nomor yang dokter orang nggak kek kayak bini Geldon, kau pernah keker dulu kayak bini, laki bini lo, keker deh. Kau pernah mesum mah buku lagi, terus ke. mak nol kena Dari awal lo. mak bah tak ada yang dengan sekali malam benda dan menyerang dengku nama jaringan ke cekak saya tadi Apa kunci lu anu je? Hah? Kunci lu anu je? Iya. Apa je? Apa itu sendiri? Iya. Iya. Masuk es ya? Iya, kasih guys. Ya. Sedang live, sedang live. Ini mas neng. Berling-ling. Jadi juga akan segera di botol lah. Ini beriklan lagi jangan.
salamullah. Ah, Tahu tang di. saya pergi je. Dalam rangka pernikahan India Lisa. Dia tahu mau belum tahu.
Kerja. Ngomong gue kan? Ngomong gue kan? Hah? Masa.